nokhulumayo umkhokhelwa umthiyane abazekulu batwana bakaNkulunkulu nami ngithangisukume naye uNkulunkulu sememezile ukuthi abasukuma abakhokheli nami ngayibona nginguye umkhokheli phakathi kwabanye abakhokheli ngabona ukuthi ngingesale ngoba nangenye ilanga uNkulunkulu wasipha ithuba sisemzini khulu azange basukuma abakhokheli lokho ngizokusho bahlala phansi ngangabazi ukuthi bebeyaphi ngoba uma bametha asithathe indawo asiyithathe noma ungabheda kangakanani kodwa ngoba kusho umnikazi wakho olalela lokhu kushilo kodwa bakaNkulunkulu nami ngikhuluma ngalo uNkulunkulu noma ngamuzwa ngendaba noma ngambona kancane ngiseyingane batwana basezulwini ngahlangana nayo mina le ndoda kwakuMeyi amabele ayibomvu bese gibisile abantu ngangakayazi-ke mina ngale nkonzo-ke sahlangana nawo sasihamba sibebathathu masolinda amabele masifika sahlangana nawo le ndoda ithanda ukuvula kancane emadlebeni bese beyibingelela babanye mina-ke nganginamahloni ngisakhula angisenawo manje angazi ukuthi benziwa yini ngicela ukuthi uNkulunkulu angibuyisele amahloni enganginawo ngiyacela uNkulunkulu aseceleni kusasembingelela lo baba kwathi ngenye ilanga lo baba engasafuni bangihambe nalaba abanye ngathi asihambeni banqaba laba ababili ngase ngihamba wathi ugogo hamba wedwa ngahamba ngihambe ngikhala ngaye ngafika emasimini ngase ngihlangana naye laba bangingedwa ngase kungiphoqa ukuthi ngambingelela waseyavuma ngase ngithi konje baba ngwakwabantu babebuza kanjalo ababanye wasethi yena mina ngwakwaMatanasi ngase ngithi na baba kuphi lapho na wasethi yena ezweni lasenyakatho wathi kwankomo eyephuka liphondo yabuya vela liphondo ngathi mina ngase ngimaka pho ubaba ufunani na wathi ngifuna izwe lokwakhe kodwa ekhaya kwaba yimi ngedwa ngaba iNazaretha ezwe namhlanje bonke laba esasihamba nabazange uNkulunkulu abakhumbula kwaba yimi ngedwa engaba uNazaretha bonke nendlu yami namanje abakholwa abantu ekhaya bonke nalapha engangizalwa khona nalapha ngenda khona kuyafana nje ngimbongeke uNkulunkulu ngelinye ilanga abantwana basezulwini angiseThekwini sekhona ukukhumbana ngentombazane ngafika ngasihlala emsizini emaphoyiseni uPhikezeli mkaMalume ngase ngiya kwenye inkosikazi lapha ngezansi eKwatazi yasithi inkosikazi kade kukhona indoda kade ingene lapha le ndoda itheni ishembe ithi mina ngamazi noshembe ukuthi ungakwani nami ngingamazi noshembe ngangizwa ngendaba nje ngizwa ngabantu abadala bexoxa ithe indoda angiyiphekela itiye ifika kuseni kubanda uthi ngase ngithi mina ngijahe emsebenzini uthi wasethi hayi hlala nje mntanami ungiphekela itiye ngoba sengigodolile ngenamakhaza emsebenzini uzofika kahle nje uyofika futhi imali yakho bakunike uthi mama ngahlala kodwa inhliziyo yami ikhononda ukuthi emsebenzini uzofika ngixoshwe uthi wathi ngeke uxoshwe ngoba wayebona into engikhuluma ngaphakathi uthi ngahlala ngalipheka itiye uthi wathi ngesinye isikhathi sekusemini nje amawasha engakanabo uthi wasethi mntanami sungahamba-ke manje uyofika lapha kumlungu akunikeze imali yakho yonke ebese bekubeka induna emsebenzini uthi nangempela ngahamba ngaya khona bafike bangiholela yonke imali yami bangibeka induna sekuthiwa yimina ngizogada abantu unkosikazi lapha emsizini eKwatazi ngisho ukuthi abantwana basezulwini-ke silandelana nalo uNkulunkulu eyabona okhokho bethu nobabamkhulu kwase kuthi ngelinye ilanga abantwana basezulwini ngahlangana nenkosikazi yakwaMdlalosi ngangithunywa ugogo wathi hamba ocelisayo ukuthi lapha kwanyokokazi wandule kade sithunywa phela sihambe cela ngahlangana nenkosikazi yasingimemeza ngegama ngasabela yasithi uyaphi ngathi ngiyakwandula yathi yokwenzani ngathi ngithunywe itswayi wathi uzwile nje le ndoda ebezenza uNkulunkulu ngapha eNanda ukuthi iphose kodongeni na ngathi angingazi lutho ngangiphendula ngoba ngangazi ukuthi uthini lokho bengihlala ngisho abantwana basezulwini ngiyadlula-ke ku ngikhuluma ngale ndaba ukuthi uNkulunkulu ekhumbula amampondo nathi wasikhumbula abantwana basezulwini wasikhumbula uNkulunkulu wakithi ngikhumbula ngelinye ilanga ubaba umqali wendlela efika ezweni laseJudiya mayifika eJudiya wafika amakhosikazi amabili enye ngiyakwaMakhathini inkosikazi owathi abagade wasakha indlu wakha iqhugwane leli qhugwane walakha ngoqwala lolu qwala walugawula walubeka phansi wasakha iqhugwane nenye inkosikazi babe babili leyo eMakhathini wazi wayenza umkhokheli
nathi sabheka ekhona lo mkhukhilo kwamakhathini wasethi bathi abamgadane liqhugwane lami abantu bangakhaqhi noma balenze okubi base befika abantu angizukusho ukuthi abapha ngabantu bakhona baye bahlale bengathandi bakhulunywe ngabo kodwa kanti bona phambi kaNkulunkulu njengoba nami ngonile uthi-ke le nkosikazi ke wasefika ubaba kwathi ebusuku baphuma abantu bafike bathatha uqwala bahamba bomisa amaduku abo iy'ntombi zabo uma beqonya afike babamkhulu bathi abamuqwala mshonephi na asibazi bakuthi uthatha ubani ahambe babamkhulu sakhindla ahambe waseyifulela indlu babamkhulu maseyifulela base bephuma abantu omakhelwane ababengafuni le ndoda yakhe lapha base beyishisa le ndlu kababamkhulu iqhugwane yasha mayifika babamkhulu indlu isishile uthi bathi abami indlu yamshiswe yini base besha amakhosikazi ishiswe abantu ababili omunye bengakwangidi omunye ungakwalokhuza sengikhohlwa uhlobo lakhona zokulisho uthi bayishisa le ndlu uthi babamkhulu asethi kulungile bantu abami ngizobuye ngakhenya wabe wagawula uqwala babamkhulu ayakha le ndlu le akazange adikile kanti ekungeneni kwakhe batshela basezulwini waye enkosini yakwanzuza yacela indawo yokwakha yathi inkosi yakwanzuza umuntu kaNkulunkulu hayi akwakhiwe laphana okhomba khona lapha abantu balapha bafuyele khona iy'ngane zabo wathi hayi ngifuna lapha mina ngizobuya lapho ngikhomba khona yathi inkosi hambiye lapha phezu komkhukhuzi ufike kwakhe khona lapha ezubukweni ngoba laba bafuyile kukhona iy'ngane zabo wathi hayi mntanami ngifuna khona laphana waseyangena ehlathini wathi nginikana amadoda ngihambe ngiyohesha wahamba wafika wahesha ehlathini babamkhulu mayehesha ehlathini bavuka laba abantu abahlala khona wathi bambani babambeni bantu abamsakela baphakathi ezibeni kudlilwane zami ngoba iy'lwane zami y'lambile batshali basezulwini wahamba ubabamkhulu washona ngizonqampuna nje washona emzini wasegibisile lapho wafika khona inkosikazi ayibhinca idwabe embili owuthunga bhukudo wathi ubabamkhulu nakhona acela indawo yathi inkosi yakhona laphana kungeni olelahlathi abantu bakwami bafuyela khona yathi inkosi yesabatha ngizongena mina wahamba wathi nginikeza amadoda afike wangena wahesha wafika kuvutshela iy'nkamba zolqwala kukhona imbiza nensipho kukhona inkosikazi enkulu ebhinqa idwabe embili wathi ibambeni bantu abami nifake lapha ezibini kudla abantu abami lapha ecufu nangempela leyo nkosikazi-ke yadlika kanjalo-ke emzini wasegilisela ubabamkhulu efunizwe lokwakha efuna mina nawe wasithola kanjalo-ke ngoba kwakuthiwa phela inceku yenkosi nje umuntu ongaziyo ukuthi lo muntu uhambe efunani ezweni mina ngibheke ubabamkhulu ekhona ukuthi ngoba umqondwane wami wamufishane ngabe ngiyamazi ekhaya futhi kwangakholwa muntu wamfishane umqondo wami ngasasiye simbone thina kuthiwa umuntu kaNkulunkulu uhambe efuna indawo yokwakha sasingazi thina ukuthi kanti uNkulunkulu abantu bethi umuntu nje lona uzobhungula abantu kanti umuntu uzosiza siyambongela-ke amampondo uma esefikile ngoba amampondo bekade engathi anakiwe kanti amampondo anakiwe uNkulunkulu uyabakhumbula ngoba nabantu wabakhumbula sengizoya endabeni yokugcina ngelinye ilanga abantwana basezulwini kwakhuluma intombi eyomntungwa yathi intombi ubabamkhulu wathi kufuneka abantu baxolelane njengoba noma besho ethi abantu abaxolelane othi abantu abaxolelane uthi ngibona ngoba ngiyahamba ngoganisa intombi ngaphesha kothukela ifike ife ngithatha intombi yangaphesha kothukela ngeganise kaZulu ifike ife ngibuza ngase ngiyobuza uNkulunkulu ekhaya ukuthi ngabe kwenze njani wase ngiphendula ubaba wathi ukuthi ngoba abantu baxabana bathi mase behamba laba abanye bewelithukela bashayelana izinqe bathi abanye wosala bathi abana nohamba uthi-ke uNkulunkulu-ke waqonuka-ke wasethi-ke wathi ubaba ufunakala iy'nkomo ezine ey'mbili zophuma ngale emhlophe nenembala nangapha nganene futhi uphuma emhlophe nenembala kuyohlangana phezulu kothukela bese kuthathwa lena enembala bese isibulawa ifakela isithando somlilo bethi nangale futhi bese kuthi emhlophe iwelele kaZulu kuthi emhlophe iwelele esilungwini yathi kuyophela kuxabana yathi uqhekeko kuyophela namanje akaze kwenziwa lokho uqhekeka kuphela namanje lusekhona uqhekeka usekhona uZulu nesilungu kanti ukuthi ubaba sibe munye sibe njengebumba likasemende bantwana basezulwini kodwa sikwenzi lokho namanje siyakhuluma umuntu athi emekhuluma athi mina ngwasekuthini nasegolode ngibona lolu qheka uqheka lupheli uNkulunkulu lukhona
phakathi kwethu thina amaNazaretha sicela ukuthi uNkulunkulu aqede uqhekeko sibe into eyodwa silandele unyazi lwezulu ngoba unyazi lwezulu uNkulunkulu sicela ukumlandela simlandele noma simaningi sinje kodwa simlandele uNkulunkulu asebuhleni ukasiqoqa uNkulunkulu uye ubhombela lo ngoba ushilo ukuthi ngothi mase ngowesihlanu kube sekubuye mina la ngempela ubuye uNkulunkulu wakithi uthamayi buye uNkulunkulu wakithi wathi mhla uhamba ubaba wakhe ehamba esephindele ekhaya ngambona lo uNkulunkulu mina ngambona ngaze ngalala kabili ebuhleni sasinanayo intombazane ehlanethi ihlabelelano ufikile sahlala naye ebuhleni samgqokisa waphuma ngengubo engaka kodwa ubaba usenza isimanga wathi eMaNazaretha wathi abagqoqa ke baqoqane bonke ke bezositshela ukuthi umuntu wabakhomba umuphi kusho nantu uthuthuva phambi kwethu wathi khulumani wathi ngifuna umuntu wakhonjwa umunwe angifuni umuntu othi ngagqoqa ngesikhathi sikababa ngagqoqa ngesikhathi sikababa cha ngifuna umunwe wakhe wathi ngifuna umunwe wakhe bavela abanye abazange bavela abantwana sesifike abavelanga wavela umkhokheli waseGoli akasekho emhlabeni wasebaqhawini wathi ngakhonjwa umuntu wavela uNtaba zeGoli wathi ngakhonjwa umuntu wavela uMthiyane uMshumayeli wathi ngakhonjwa umuntu thina sakhonjwa sasibaleka sibalekela ukugcotshwa saselinda uba bekwenza uJuni noJulayi lapho sagcotshelwa khona sikhonjwe uNkulunkulu asikhombanga akuzange kiyo kumshumayeli la uhlala kuthiwa kwasha abafundisi eqandelwa manga umuntu emefuna ukuba yini efuna ukugcotshwa athi washa abafundisi cha ngasagcotshwa uNkulunkulu wathi gqokani la sehlula ukukholwa kuphela kuba sehluleki ngabe singamakholwa ngoba sakhonjwa umunwe kaNkulunkulu